20 km od Foče i 15 od Nacionalnog parka Sutjeska nalazi se selo Vrbice. Idealna klima i nadmorska visina od 950 metara obezbijedile su ovom selu neopisive pejzaže. Selo se nalazi na padinama Zelengore i idealno je mjesto za uzgoj stoke. Prema predanjima, kada su ljudi naseljavali ovo mjesto, oko Vrbničke rijeke, rasle su visoke vrbe, pa se po njima i selo danas zove tako. Nakon Drugog svjetskog rata u selu je živjelo 160 stanovnika u oko 30 kuća. Danas, posebno u zimskom periodu, živi 7 stanovnika u 3 kuće. Ljeti dolaze, kako ih oni zovu, vikendaši, koji provode po 7 mjeseci u selu i čim padne prvi snijeg, odlaze u obližnje gradove. Ima nas 7, a imaju 4 kuće koje podvoje u jedno. To se tiče raseljavanja, ono je malo počelo i prije i ovoga rata, kako je industrija dolje više bila i to ljudi su imali posla, mladi su se povlačili, stariji su ostajali. Dočim sad, poslije ovoga rata, to je još više krenulo, malo se, slabo se u selu vodi računa. Evo ove livade i to sve ode više u šumu, zaraste. Znači, ne postoji mogućnosti da se vraćaju ljudi. Nema škola, nema puteva, nema ambulanti. Sad će da se jedan ovdje, evo ima jednog mladića ovdje, Sretena Mališa. Ova kuća, ne znam, možda niste vidjeli tamo. On tu je od tije mladi, ovo ti je sve po 70 godina, ima tamo onaj gora, ništa što nekom tijena, možda ste vidjeli kad ste naišli. A ovo sve staro, nejako, borimo se, neko drži kravu, neko dvije i tako. Što su ljudi počeli da zapuštaju svoja imanja? Koji je razlog bio da odlaze, da ostave sve ovo i da zaraste u korov? Pa najveći je razlog bio prije rata i one godine bilo je posla. I ljudi su se snalazili, pravili kuće dolje, išli, imali poslove, škola, djecu. I to je razlog bio, rad djece da ide u školu, da fakultete, srednje i to sve. Dočim sad je najviši problem što ljudi ne vraća se niko na selo, a nema ni posla, da se zapošljava. Da li to more tako država i društvo da živi bez sela? To je drugo neko pitanje. Što ste vi ostali na selu? Jeste imali vi priliku da odete da radite? Ja sam radio u šumarstvu u Foči. Ima je dolje kuću, sam napravio. Imam jedna ćerka radi, jedna povremeno, one su dole. I ja sam dole živio, ja školovala i poslije rata sam se vratio ovdje. I ovo sam ovdje ispravljao i bilo je neke donacija i tako. I možda i ja koju godinu, kako se ne mogne, mora se povući dolje. A šta vas je vuklo da se vratite? Eto, živjeli ste dole, imate... Pa dobro, vuko me iz Zaviča i onda me vuklo djeca. Poslije rata nisu imali posla, ni ove mi ćerke. Pa onda, ajde da bi nešto ovdje i držao stoke i pomagao i njima i tako. A iz Zaviča je dosta. Volim ovo. Ovo je za mene sad, ja neka ženi kažem da idemo doli. Neću. Ona voli ovdje i ja volim. Mi smo više u godinama, mir nam treba, meni dolje smetaju i kamioni i sve to. Može li čovjek preživjeti od sela danas? Ovdje teško. Zašto? Možda bi mogla nekoliko ljudi kad bi se vratilo. Možda bi moglo. Ali nema, zarasli više i pašnjaci, zarasli su livade, nema džako sijeno da bi držao stoku ni. To je sve više pri kraju. Evo, možemo mi sad, recimo, ovdje neko se ljudi, ovdje je bilo 20 domaćinstava. I pustimo neku kravu, niko dvije i ne čuva i odu, vrate se uveče i tako. A moglo bi nešto ljudi da se prihvati, ali bi trebalo da se oprave putevi, trebalo bi da on more dijete da šalje u školu, da ima neki prevoz ili ne mora on dijete, mu se rodi mladiću, oženi se i ono malo, da ga od prvog razreda nekome dava. Ili se ovdje zna da zapane snijeg, pa se ne očiste putevi. Pa ljudi moraju da umiru, ne mora do ljekara doći. Da li ste se žalili ikome, da li ste išli u opštinu što se ne čiste putevi, jer
Ipak, još uvijek ima stanovnika ovdje u selu. I jesmo i nazivali i tako ponekad naleti pa očiti, nekad i neće, čeka dok to zapane i ne znam koji su razlozi. A šta kažu kad nazovete? A šta kažu? Očistit ćemo i pa. Kad? Recite mi, dolaze li mladi ovdje na selo? Pomažu li mladi vama starijima koji ste ovdje živi? Pa dođu, recimo, kad se kosi ili nešto malo pomognu i oko povrća i onda ovi vikendaša imamo što dolaze ljeti imamo, ali napuni se selo. Evo Ilija, on tu ljeti bude baš sa ženom i još i bude ovdje. Pomalo rade, ali to je sve kratko. Što mislite da je kratko? Mislite da se mladi možda neće vratiti ovdje na selo nekad? Pa evo kako ja mislim. Mislim iz razloga toga što se s tim kasni. Evo ove livade, vidjeli ste to tu? To je sve sad otišlo u šumu, sve zaraste. Ko će doći da to krči na onaj stari neki način da bi obnavljao i pravio livade? Sumnjam da što moraju raditi. Ali dobro, imaju sad nove metode kako da se iskrče livade, kako da se sredi imanje. Mislite li da mladi neće možda vidjeti kroz par godina, kroz možda deceniju opstanak u gradu, da će doći na selo i obrađivati ono što su njihovi stari radili? Ne znam, možda će neka sila prilika i natjerati, ali da se neko vrati na ovakav način neće. Ne može. Treba društvo, država, da omogući tim ljudima da vi kažete imaju ta savremena sredstva i to. Ko će ljudi pomoći da im se to da se izađe u susret? Treba neko, ne mogu. Po mom shvatanju, možda ja griješim to što pričam. Ali ja to tako gledam. Zatekli smo vas ovdje, imate malo sira i kajmaka pravite, jel to pravite za svoje potrebe ili prodajete negdje na pijaci? Boga mi, što mi možemo pojesti, malo djeci pošaljem. Možda mi nekad nešto malo koju kilicu prodala, ali neko da nosi odale i nikom ništa. Jeste prije nekad proizvodili sir pravili? Nisam. Jesam, ali nisam prodavala nikad. Nikad niste, uvijek za svoje potrebe? Ja, samo za svoje potrebe. Ima li puno razlike od onda kad ste vi mladi bili, kad ste počeli da pravite sir do evo danas? Da li ste naučili neke stvari koje niste tada znali u pravljenju sira? Šta znam, kod nas je vas da ovako bilo. Pravilo se. Uglavnom je to od kravlji sir ili je ovčiji sir? Kravlji sir. Kravlji. Recite mi, evo, taj neki period kada ste se vi udali, kada ste došli ovdje da živite i da radite, uglavnom se tada živjelo u zajednicama. Koliko je se tada to razlikovalo od današnjeg života ovdje na selu? Pa ne znam šta da kažem. Ovdje je bilo dosta čeljad, više i radilo i više se tako. Moralo se poštovati naša generacija. Mislim, starije sekra, sekruji, ako ima djevera. Je li bilo više posla nego danas? Je li se više radilo? Je li se više zemlje obrađivalo? Jes, više se, zato što je više bilo i čeljadi naroda, više se i radilo. Kad vi pamtite da je počelo polako ovo sve da odumire, da narod odlazi, da se gase kuće? Pa Boga mi, podavno i prije rata ovoga puno. Šta je razlog bio najveći? Pa razlog nema ovdje posla, nema škole i moralo ići doli da djeca školuje. I mi smo morali, u nas kad je šćerka starija pošla u školu, morali smo ići doli radi nje, počeli neku kuću praviti tako. Šta vas je vuklo da se vratite i vas i dedu, šta je vuklo da se vratite ovdje opet? Ovo sad posle rata. Da. Znaš šta nas je vuklo? Nije radile, ne znaš od čega će živjeti. Aj bar da i malo povrća i mrs ovako pošaljemo i eto. Dolazile su i one pomagale i tako. Kako se vi danas i deda snalazite? Kako vam je danas živjeti? Jedno na drugo se oslanjate? Kako je nekada bilo? Ima li puno razlike to? Da li sada više slušate jedno drugo? Puno, mnogo. Ja i ne radim djeto više. Imamo jednu kravu, on to gleda i to sve. Ja po kući pomalo slaba života, nisam baš zdravlja dobra i tako. Prema svojim karakteristikama i geografskom položaju, selo Vrbice idealno je za uzgoj koza, ovaca i krava.
Nekada je na ovim livadama bilo i po 1000 grla stoke, danas nepuna stotina. Oni koji ih i danas drže kažu da je meso, sir i kajmak iz ovog sela došao čak i do Amerike i Rusije. Za mene je samo selo, planina. Ja sam naučio u planini, živio čitavo vrijeme, u šumarstvu radio, dizaličar bio po Meštrevcu 7 godina, onda prešao na FAP-a, pa stalno sam bio u planini i mene je to zadojilo i ja sam želio da se vratim na selo. Evo danas imate li stoke, da li imate ovaca, krava? Nemam ovaca, imam krave 2, imam koza 10. Proizvodite li sir, imate li mlijeko? Imamo, sve proizvodimo, i sir, i kajmak, i punomasni sir, i polumasni, i onaj, mi zovemo, ne znam ni kako to žene nazivaju, onaj slabiji koji je obrano kajmak s njega i masnoća i samo onaj sir. Da li to nosite na pijacu, prodajete ili? Ma evo, odi, a imam ja veliku porodicu, pa nešto njima, onda višak dođu ovdje i uzmu sve na licu mjesta. Ne mogu nadolimiti koliko toga uzimaju. Imate li dovoljno zemlje koju obrađujete, imate li dovoljno sjena? Ima to, zemlje je dovoljno. Zemlja se ne obrađuje, svinje izrovile u toku rata ovoga nesretnog, pa sada je ne mora ni da se kosi, ni zaraslo i tako. Recite mi, da li vam je žao što narod je otišao odavde? Kako mi nije žao. Za moje vrijeme momkovanja imali smo ovdje blizu 4 djevojaka i momaka. A sad je nema, 7 nas ovdje zazimilo. Dolaze li mladi, pomažu li? Pa dođu, djeci dolaze, pomognu, oni mi to i obrađuju. Ja ne mogu da obrađujem, oni to obrađuju. Da li u ovom selu fali ljudi, što ljudi ne dolaze, da li bi selo moglo možda ponovo zaživjeti ovdje, da se vrate mladi, možda i ovi stariji koji polako već izlaze u penziju, koji su u gradovima? Moglo bi, ali najkritičnije nam je put. Put, i vidjeli se kakav je, ne valja ništa put. Kogod dođe jednom sa kolima od 50.000 ili 20.000, više neće da dođe ni dolazi ovdje. A ovdje bi turizam, ovdje su jezera, Zelengora, Trebova. Ovdje tonama borovnice se obere u Trebovo i Zelengori. Znači, mogli bi se ovdje ljudi okrenuti seoskom turizmu? Kako ne bi da se misli o tome, ali ne misli niko o tome koliko ja mogu vidjeti. Da li ste pričali sa opštinarima, ljudima koji su iz opštine da dođu ovdje da pogledaju kakvim mi prirodnim ljepotama raspolažete, da se stavi u turističku podjelu? To oni isto koji ja. I još bolje znaju nego ja. Ali neće niko selo da obnavlja. Selo je prije bilo rasadnik grada, a sada je nema ni rasadnika ni sela. A zašto je došlo danas do toga? Koji je najveći razlog? Po vama? Pa šta ja znam, i rat je donio svoje dosta i onda donijelo, seljaka je prezirao svak. Grdio ga je, ako je stio da nagrdi čovjeka, seljače jedan. A dočin seljak je sve ovo obnovio i napravio seljaci. Jedan period svog života ste živjeli u gradu, pa ste se opet vratili na selo. Šta je vuklo? Dedu je ovo vukla planina, šta je vas vuklo? Je vas vukao deda? Vukla i mene planina, gdje muž mora miha biti, normalno je to. Ali ljepota ova privlači nas, ja ne bi mogla sad ufući. Vjeruj da ne bi. Fino, lijepo, čist zrak, imamo stoku, držimo 2 izvrsno krave dobre. Imam mlijeka dosta, onda kupim preko ljeta sir, kajmak. Dolaze mušterije, sada ja vama ne bi opričavala odakle. Širom svijeta, možeš reći, što se tiče naših ovije nekadašnje republika, jugoslovenske. I svake je dolazila jedino iz Makedonije što ne dolazi. Znači, narod je zadovoljan vašim kajmakom i sirom? Zadovoljan. Dubrovnik šalje moj mrs.
Ma ljepota, eto, vjeruj. Može li se živjeti od sela? Možete li to što prodate mrsa, možete li... A mogli bi da smo mi malo mlađi, ali više godine čine svoje sine. Ne može se više godinama činiti. Da li planirate li nekoga da prenesete to svoje znanje? A Boga mi planiram ako Bog da. Imam sinove, 2 sina, 2 unuka, unuku. Željela bi da oni naslijede nas. Ovaj mlađi sin, on je tu nešto i uradio i neke objekte postavio. On ima namjeru, ako Bog da, kad ode u penziju, da se vrati, da živi, da nas naslijedi. Jer ovo je čuvena vazdušna banja Vrbnica. Nekad bilo prije, mislim, ovoga rata, tu su ogromne vikendice bile, generali pravili, ma ne znam, od svakle dolazio ljudi. Pa i dan danas, vjeruj mi, preko ljeta, mi ovdje imamo svaki dan gosti. Eto, ako mi vjerujete, svaki dan, nikad dana nema da nekom ne postavim ručak, doručak, čak suviše mi je znalo jedno tu, na ovom brdu, po 20 osoba sjedati za ručak. Čak nam je dolazio i ministri su nam dolazili iz naše vlade, da i ne pominjem imenično koji su, ali su dolazili. Eto, ako mi vjerujete. Izgleda da će se mladi vratiti ovdje u ovo selo. Ja se nadam, ako Bog da, samo mislim, problem je u tome što nam je loš put. Što neće put da nam urede. A da je put uredan, ovo bi bilo sigurno za primjer ovo selo. Sigurno i ova planina. Zelengora, pa znaš šta znači Zelengora? A mi smo u podnožju Zelengore. Pa to je jedna ljepotica. Da li su odavde ljudi tražili da se put sredi, da se uredi, da se asfalt stavi umjesto ovog makadama? A Boga mi tražili smo, ali sve je to tanko. Znači, samo je ostalo na obećanjima. Siromašna opština, pa koliko će mi molimo i vičemo, ali koliko će to oni uraditi, pitanje. Evo, ljudi ovdje pričaju da će još malo, mislim, već je krenulo to da ljudi dolaze ovdje, seoski turizam, sve, da će ovo mjesto biti puno turista u narednim godinama, jer ljudi dođu, vide i onda dolaze sa još više ljudi. Ja mislim da hoće. Vjeruj da ovdje su nama dolazili Rusi, Slovaci, Francuzi, Amerikanci, ne znam, Slovenci. Čak evo ovdje nam je dolazio i onaj pjevač narodne muzike, mislim, veliko lice, Miljanić. I Vera Matović ovdje je ugovarala da kupi plac da pravi vikendicu. Koliko im se ovo mjesto svidlo. Pa to je vazdušna banja. Ovdje nikad ljudi obolijevali nisu od astme ili od srčanije bolesti. Nikad. Evo, ostali ste vi deda sami, ko koga sada sluša, ko je bolje sluša tu? A Boga, mi slušamo sve obodve, ali deda ja operisan prije 2 godine, imao je 2 teške operacije. Pa ipak ja više sad ovo radim nego on. Što se tiče stoke i to, moram ga pomagati. To ne može više teške radove raditi. Znači, kako se dođe u godine, kako su ljudi stariji, sve se bolje slušaju. Sve se više, ali imali smo tako lijep brak. Nikad se u životu posvadili, nijesmo ni poljutili, ni šta ja znam. Kad vidim današnja omladina, nije ko što smo mi bili. Vjeruj mi. Ali eto, željela bi da budu. Ali šta znam? Ljudi su zbog posla kao mladi odlazili odavde, a danas se vraćaju jer ih srce vuče rodnom kraju. Kažu da je ovo idealno mjesto za turiste, kojih je iz godine u godinu sve više. Nadaju se da će u narednim godinama ovo selo naći na mnogim evropskim i svjetskim turističkim mapama. Ovo su prvi začetci seoskog turizma ovdje. Jesu, ovo su, mislim, 70 i neke godine došli iz Fočanske omladinske čete, a pukovnik Aco Kostović, Pero Kujundžić, Mijan Mazepa, i oni su to vidjeli ovdje zemljište i u moga čala pazarili i on im je to prodao. Oni su napravili tu vikendice. Njegovan Kočević, pravnik jedan što je bio u Foči, bio je u Sarajevu, radio na Carni, onda Mula Begović, onaj karikaturista Adi, i on je imao gori ovdje tu vikendicu. Tako da su oni prvi se tu naselili i počeo taj seoski turizam kod njih. Oni su primali goste, dolazili im iz Sarajeva, iz Beograda.
Sunarić jedan ovdje isto, tu mu je, imaju temelje izgorelo. Ove se vikendice ne vide, iza leđa su gori. Petar Tomić isto jedan ovdje pukovnik. Oni su prvo. Onda je selo počelo tako da dolaze, gosti su dolazili i tako je počelo se i selo razvijati. Bilo se dobro obnovilo do neki 66. 7. godine. Onda je naglo se počelo odlaziti, otišlo je masovno, jer i preduzeća su prije bila gori Pašina Poljana, bilo je radnika, tu je bila štreka, iza nas lokomotiva šumska preko Pašine Poljane, Paleža, sve do Miljevine i u upravu željeznice u Brodu građu dovozila. Kad je prošla cesta, sve slabije, preduzeće se spustilo prvo ovdje na ove livade u gori, pa onda dolje u selo, vidjeli ste kod ovoga komšije mi Slobodana, sad nema ni preduzeća, ne dolazi, obnovili su, ali nema u mjesecu, neko dođe, prođe, jedino privatnici dođu, malo sijeku ove šume gori tako. Da li je iko pričao sa ljudima iz opštine da se ovo pokrene malo, da evo, ovo je lijepo mjesto, vikendce su tu, lijep pejzaž, lijepa priroda. Da li je iko pričao da se pokrene nešto? Pa jesu, prošle godine su dali nešto, 2 donacije su za ovo selo dali. Evo baš ova tu što se vidi, Kovačevića Željko je dobio nešto, pa je opravio. Imao je, boga mi, gosti prošle godine, imao je i stranaca, imao je i domaći, ovi je iz Trebinja, iz Sarajeva, imao je dosta prenoćišta, imao je turista. I tako svake godine više i više bi se privlačilo jednim drugim. A obećali su i ovi iz turističkog dolje da će i ove godine dati nešto posticaja za to. Kada ljudi dođu ovdje, kakvi su im utisci, šta oni kažu, kako je ovo priroda, kako je? Tako su zadovoljni jer dođu ovdje kod ovije u prenoćište i odale krenu na Pašinu Poljanu sa kolima. Sa Pašine Poljane odu tamo jezerima, Videš glava i gori gdje su ovi Hercegovci što izgonio stoku. Srećko neki Kapor izgonio oko 500 ovaca i Drago navrate kodnjike do Ljubina groba, Trebove, vrate se, tako su zadovoljni, dođu ovdje i prenoće, tako sjutri dan stalno odilaze. Kroz neki period ovakve vikendice bi trebali da preplave ovo selo, tako je planirano. Ako bude sreće, pa moglo bi se to desiti. Jer svi uslovi imaju ovdje u ovome selu za taj turizam seoski. Što nijedno mjesto skoro nema ovdje, toliko je ta mir, tišina, ništa ne narušava tu prirodu, priroda je fina. Kud goć makne, sve je interesantno, zanimljivo. Ovo je taka klima da uspijeva i voće i povrće. Ja sam prošle godine proizvedio 1,5 tonu krompira, pasulja, luka, ostalo. Tako svi ko hoće da radi, mora da proizvede i da ima. Kupus, ostalo sve i to sve zdrava hrana. I to ih privlači. Vidio si čela dolje ima preko 100 košnica u ove trojice mi komšija kad smo naišli. Za ljude su planine oduvijek bile nešto strano i nedokučivo. Zato su se naseljavali u njihovim podnožjima kako bi ih što bolje proučavali. Tako je u slučaju sa selom Vrbice, iako danas u njemu živi 7 stanovnika, smatraju da će ova priroda, koja je mnoge ostavila bez riječi, vratiti ljude u ovo selo. Što ljudi ne vraća se niko na selo, a nema ni posla, da se zapošljava. Da li to more tako država i društvo da živi bez sela, to je drugo neko pitanje. Što ste vi ostali na selu? Jeste imali vi priliku da odete da radite? Ja sam radio u šumaštvu u Poči. Ima je dolje kuću, sam napravio. Imam jedna čerka radi, jedna povremeno, one su dole. I ja sam doli živio i školovala i poslije rata sam se vratio ovdje. I ovo sam ovdje ispravljao i bilo je neke donacija i tako. I možda i ja koju godinu, kako se ne mogne, mora se povući dolje. A šta vas je vuklo da se vratite? Eto, živjeli ste dole, imate... Pa dobro, vuko me i zavičaj i onda me vuklo djeca. Poslije rata nisu imali posla, ni ove mi čerke.
Pa onda, ajde da bi nešto ovdje i držao stoke i pomagao i njima i tako. Ali zavičaj dosta. Volim ovo. Ovo je za mene sad, ja neka ženi kažem da idemo doli. Neću. Ona voli ovdje i ja volim. Mi smo više u godinama, mir nam treba, meni dolje smetaju i kamioni i sve to. Može li čovjek preživjeti od sela danas? Ovdje teško. Zašto? Možda bi mogla nekoliko ljudi kad bi se vratilo. Možda bi moglo. Ali nema, zarasli više i pašnjaci. Zarasle su livade. Nema ko sijeno da bi držao stoku ni. To je sve više pri kraju. Evo, možemo mi sad, recimo ovdje neko se ljudi. Ovdje je bilo 20 domaćinstava. I sad će da se ovdje, evo ima jednog mladića ovdje. Sretena Mališa. Ova kuća, ne znam, možda niste vidjeli tamo. On tu je od tije mladi, ovo ti je sve po 70 godina. Ima tamo onaj gora, ništa što nekom tijena, možda ste vidjeli kad ste naišli. A ovo sve staro, nejako. Borimo se. Neko drži kravu, neko dvije i tako. A što su ljudi počeli da zapuštaju svoja imanja? Koji je razlog bio da odlaze, da ostave sve ovo i da zaraste u korov? Pa najveći je razlog bio prije rata i one godine bilo je posla. I ljudi su se snalazili, pravili kuće dolje, išli, imali poslove, škola, djecu. I to je razlog bio, rad djece da ide u školu, da fakultete, srednje i to sve. Doći im sad je najviši problem. Dvadesetak kilometara od Foče i 15 od Nacionalnog parka Sutjeska nalazi se selo Vrbice. Idealna klima i nadmorska visina od 950 metara obezbijedile su ovom selu neopisive pejzaže. Selo se nalazi na padinama Zelengore i idealno je mjesto za uzgoj stoke. Prema predanjima, kada su ljudi naseljavali ovo mjesto, oko Vrbničke rijeke, rasle su visoke vrbe, pa se po njima i selo danas zove tako. Nakon Drugog svjetskog rata u selu je živjelo 160 stanovnika u oko 30 kuća. Danas, posebno u zimskom periodu, živi 7 stanovnika u 3 kuće. Ljeti dolaze, kako ih oni zovu, vikendaši, koji provode po 7 mjeseci u selu i čim padne prvi snijeg, odlaze u obližnje gradove. Ima nas 7, a imaju 4 kuće koje podvoje u jedno. To se tiče raseljavanja, ono je malo počelo i prije i ovoga rata, kako je industrija dolje više bila i to ljudi su imali posla, mladi su se povlačili, stariji su ostajali. Dočim sad, poslije ovoga rata, to je još više krenulo, malo slabo se u selu vodi računa. Evo ove livade i to sve ode više u šumu, zaraste. Znači, ne postoji mogućnost da se vraćaju ljudi. Nema škola, nema puteva, nema ambulanti.